Hi guys, Assalamualaikum. Good morning. My name is Yaya Akilah, your YouTube best friends. So pagi ni kita dekat PWTC and ada talk. So Yaya tak tahu, this is my first time pergi PWTC. So, kita nak masuk, nak cari location talk tu. And you know what guys, I never thought that awal tahun ni Yaya dapat capai one of my biggest goals lah. Biggest goals yang Yaya dapat tahun ni, which is pergi talk ustazah favorite. Wow. Talk yang Ayah pergi ni adalah talk daripada Ustaz Mizi Wahid dan my favourite ustazah, Ustazah Liana Musfira. Out of bound. Nobody can go to mama. I love how you're defining honoring yourself to respecting that connection with Allah Subhanahu wa Taala. Correct. Respect. So I heard some of Ustazah's tazkirah and also taking notes, and Alhamdulillah it's so beneficial for Yaya. And kadang-kadang kita makan sikit sebab lapar jugalah sambil mendengar. On this topic, I can speak about anything, but because it's Ramadan, I want to talk about. This one adalah part 2 after lunch, so that kita orang dengar daripada Ustaz Mizi Wahid explaining about hikmah Ramadan and macam mana kita seek forgiveness of Allah. Ini memang random sebab dapat free kurma, Masya Allah. Ada bus-bus yang memberikan pamphlet and also free gift. And kita continue our lectures for now. That is it. If you've not. Oh yeah, I got a photo with Ustaz by the way, Masya Allah. Yes. Next. Waktu ni talk dah nak habis, so that Yaya makan dulu. Right, I'm done with the talk or seminar for Ramadan reminders. Alhamdulillah, it was very, very amazing. Good food and yeah, I love all of it. I love everything of it. Mencari Grab untuk pulang. Masya Allah, bestnya hari ni, ya Allah. Now on the way balik sebab kita kena prep untuk esok punya shoot dengan Anis. Kita nak buat podcast untuk mental health. See you tomorrow guys. 1, 2, 3. Hi guys, a very good morning to you. Right now dah after subuh ni. Sebenarnya call time pukul 9. Saya ada shoot dengan my best friend untuk mental health punya podcast. So I already wrap up everything, dah kemas semua, and kita akan gerak and dia akan ride guna motor. But right now agak awal sebab kita baru pukul 7. So kita akan pergi satu cafe yang cantik untuk shoot the podcast dengan my bestie. Korang boleh tengok dekat sini. So boleh pergi dekat dia punya Instagram or social media. Nanti Ayah akan letak kat bawah. She's a good counselor. So hari ni Ayah akan bawa korang, kita pergi pula, kita tengok behind the scene macam mana kita orang punya podcast progress. Tapi sebelum tu dah lapar. Lapar gila. So jom kita pergi makan kejap and then kita terus pergi shoot lah. See you, bye. Now kita dah sampai destination dekat Hulu Langat tempat ni. Jom kita tengok macam mana environment dia. Alright guys, dah sampai tempat dia. Inilah cafe yang kita orang book untuk podcast. Saya belum tanggal helmet lagi. This is my outfit for today, jeans and all black. Smart tak? Yeah, let's go. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Guys, kita naik atas. Lawa gila, sumpah. Cuba tengok ni.
Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the Kita kena naik tangga untuk ke atas. Sebab ke atas ada kafe. Bismillah. Something fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this wrong, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole lot of meaning, yeah, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say. Pahlawa gila, Masya Allah. The vibe is very cozy, ya. Dah buka ke? Dia dengan kopi dulu kan. Jom kita tengok. To me now, I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Weh, tenang gila kat sini untuk shooting. For those yang minat, korang boleh pergi dekat kafe ni, dekat Hulu Langat. Nama dia Ground 28 Hulu Langat. Cuma jalan on the way nak ke sini dia ada bengkang-bengkong sikit, so kena be careful, okay? Kalau driving tu. Wih, lawannya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me. Wow guys, tak pernah saya datang ke kafe. Alamak, bergegap pula. Tak pernah datang kafe yang agak vibe dia more cozy and tenang lah, tenang. Now we are waiting for Anis untuk sampai. While waiting her, I need to prepare my scripts. Besarnya bag. Itulah, kalau jadi rider ni memang bag besar lah gayanya. Untuk podcast mental health kita orang ni, kita orang tertumpu pada konten Anis, which is belajar luar negara and how dalam belajar kita nak urus kita punya stress. So I need to study more, and now kita tengah tengok location untuk shoot podcast. Oh, okay, after this korang tengok behind this ni macam mana kita orang record podcast together. Setup kita orang memang sempoi je. Yang penting konten tu jugalah bermanfaat lah untuk korang. Kalau korang tengok, korang boleh tengok dekat channel Anis nanti, okay? Anis sharing sebab kenapa menggunakan monitor? Sebab nak editing wedding. Bajet berapa? Berapa ni beli? 3-4. Standard nanti je. Tapi kita beli tu warna putih. Brand MSA. Nampak sangat aku jadi hitam dia. Hitam, nampak lah. Nampak sikit. Hai Anis. Hi. For specifically tu kat mana tu? Dekat sebenarnya Padang Mokhtar. Bukan Padang Mokhtar juga. Menarik. So University Mokhtar. Ya, apa macam macam pergi U and then dekat Kelang sampai F5. Experience dengan culture orang sangat berbeza. Contract dengan Asia. Macam nak pergi Korea, nak pergi Jordan, nak pergi Mesir, nak pergi Jepun, tapi bahasa nak upgrade lah. Tahu bagi government ni promotion. Nak upgrade tapi nak beli semua benda second je. Sebab kita dah know the function. Hai semua. So kita dah record podcast. Dan Terima kasih Kila sudi menjadi guest saya. thank you for having me too. Tapi biasa cara kita puji diri sendiri. Cara kita kupas topik tu. Betul. Structured sikit. Semoga dia boleh bagi manfaat lah kepada orang yang memerlukan. Amin. At the end of the day, kita orang buat catch up session sekejap and then update together.
Tak banyak pun. Lepas tu kita orang end the video. So kita orang dah wrap, kita orang dah habis shoot. Hopefully korang boleh tengok nanti dekat YouTube Ainis. She's a counselor, certified counselor. So harap konten-konten yang kita orang buat nanti korang dapat tengok and manfaatkan. Sekarang dah Zohor, kita dah lepak-lepak dah chill. Sekarang ni nak pergi cari masjid untuk yaya solat dan kita akan balik rumah terus. Okay, tu je video untuk first vlog Ramadan kali ni. Thank you so much guys for watching. Jumpa korang dalam next video. Bye bye. Assalamualaikum.